bakunze ibijambo ry'Imana hano mu kiganiro cyashoboye ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Nagomba kwifuriza kandi undi munsi mwiza Uwiteka aduhaye kugira ngo tunezererwe ko haleluya. Rero nifise ijambo ryawe n'ingene ko tuganira by'ukuri ni message yawe kandi vuye mu ijuru, ni message iza kugira akamaro mu buzima bwawe, mu muryango wawe ndetse no mu byo ukora haleluya. Tite iravuga ngo Reka Gutinya, Yesu arahari haleluya. Kandi afise urupfunguruzo rwo kugura ibyawe haleluya. Yesu arahari, Yesu yarazutse, afise urupfunguruzo rwa rupfu na kuzimu haleluya. Afise urupfunguruzo rwo kugura ibyawe byugawe haleluya, kandi aje kubikora, aje kubigenza neza. Reka dusome hano mu gitabo cy'Ibesho Yohani igice cya mbere umurongo wa 17 ndetse n'umurongo wa 18. Haravuga ngo ndamubonye nikubita imbere y'inyundo ziwe nk'uwapfuye, maze anshira ku kuboko kw'iburyo ati ntutinye, jewe ndi uwa mbere kandi ndw'iherezo haleluya. Kandi ndi muzima, nari narapfuye kandi raba mpora ndi muzima, ibi bitazoshira. Mfise urupfunguruzo rw'ikuzimu rwa rupfu na kuzimu. Imana nishime cyane. Hano n'igihe Yesu yiyereka Yohani yanditse Yesu Yohani yari yaburaniwe, yari arabona imibabaro idasanzwe cyane, yari yihebuye, maze Yesu aramwiyereka haleluya. Aramwiyereka ati humura Yohani, ntutinye, ibyo ubona ndabishoboye. Aramwibwira ati jewe Yesu wa wundi, nari narapfuye narazutse, ubu ndi muzima, ngo kandi mpora ndi muzima ibihe byose, ngo mfise urupfunguruzo rwa rupfu na kuzimu haleluya. Yesu rero yariko arahumuriza Yohani bitewe n'ibyo Yohani yariko arabona, umenga ntawo bishobora kubitorera inyishu haleluya, ariko Yesu aramuhumuriza. Narivuze ngo humura, Yesu afise urupfunguruzo rwa rupfu na kuzimu, afise urupfunguruzo rwo kugurura ibyawe byugawe. Hari ibyawe byugawe haleluya. Uwo mwami Yesu Kristo aje kubyugurura kuko arahari kandi ni muzima. Yesu niwe afise urufunguruzo rwo kugurura ibyawe byugawe. Yesu arashoboye kubyugurura, ntutinye, ngo wizeye arashoboye. Afise urufunguruzo rwo kugurura ibintu byawe byose byugawe haleluya. Ntugire ubwoba, humura, Imana irahari, humura, Yesu arahari. Ntutinye gusenga, ntutinye kumubwira ibyawe byugawe. Uwo mwami Yesu Kristo aje kubyugurura. Hari umugisha wawe wugawe, hari amahoro yawe wugawe, hari umunezero wawe wugawe, hari umuryango wawe wugawe, hari mariage yawe yugawe. Ndatangaza mu izina rya Yesu Kristo bije kuguruka, kuko Yesu arahari kandi ariko araguhumuriza, ariko aganira nawe haleluya. Hano mu gitabo cya Matayo ibice byaho 16 umurongo wa 19 aravuga ngo nzoguha imfunguruzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzohambira mu isi kizoba gihambiriwe mu ijuru, n'icyo uzohamburwa mu ijuru kizoba gihamburiwe mu ijuru, n'icyo uzohamburwa mu isi kizoba gihamburiwe mu ijuru. Imana nishime cyane. Hano ni Yesu Kristo wa wundi afise urufunguruzo haleluya, ariko aruha Petero, aramubwira ngo ndaguhaye ubushobozi, ndaguhaye urufunguruzo, ngo ibyo uzokugara mu isi bizokugarwa, n'ibyo uzokugurwa mu isi mu ijuru bizokugurwa haleluya. Ngubwo ubushobozi twahawe abari mu gishingo cya Yesu haleluya haleluya. Yesu nashime cyane. Twahawe ubushobozi bwo kugurura, twahawe ubushobozi bwo kugara haleluya. Nawe ubushobozi urabuhawe. Ngiye gufata nawe dusenga Imana, hari ibyawe byugawe bije kuguruka mu izina rya Yesu haleluya. Tugiye gufata ubushobozi rero, tugiye gusenga Imana jewe nawe, tugiye kugara twongere twugurura hariya, tugiye kugura umunezero, tugiye kugura amahoro yawe. Hari ibyawe byanyazwe, hari ibyawe byapfunzwe haleluya. Narivuze ngo mu izina rya Yesu Kristo reka byuguruke mu izina rya Yesu. Tugiye kugara, turugara imbaraga z'abapfumu n'abarozi, turugara imbaraga z'abarozi, turugara imbaraga z'abarozi, turugara imbaraga z'indwara, turugara imbaraga z'ubukene, ibyaguteye by'uburyo bwose, ibyo turavugaye mu izina rya Yesu. Iyo ngwara turayugaye haleluya. Ibyo bikunza amoro turabyugaye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti.
n'ubw'umunezero. Haleluya. hari ibintu bidasanzwe umwami Yesu aje kugurura. Ndugurura amahoro, ndugurura iterambere, ibyawe byabuze biruguruye, ndugurura amagara meza, ndugurura umutekano mu nzu no mu rugo rwawe. Amahoro y'Imana abane nawe bene data, wahawe uburenganzira bwo kugurura. Haleluya. hari urufunguruzo ufise, hari urufunguruzo twahawe na Yesu. Yesu yamaze iminsi 3 ariko agwana na rupfu na kuzimu, arwana na shetani, maze ngo amakufunguzo. Ndakwibutsa uno rufunguruzo shetani yararumaranye imyaka myinshi cyane. Uno rufunguruzo yagwatse Adamu na Eva mu itongo. Niyo mpamvu Yesu Kristo yagiye mu kuzimu asaga shetani ahantu ari, amwakufunguruzo wa rupfu na kuzimu. Amaze kumwambura ateruhereza jewe na wewe. Haleluya. warahawe uburenganzira. Haleluya. Ntiwitinye, ufise uburenganzira bwo kugara no kugurura, kandi nta handi biri mu kanwa kawe. Ibyo watura ubu uri kurugara cyane ubu uri ko urugurura, ufise ubushobozi rero. Haleluya. Imana ikugirire neza. Ibyawe byugawe Yesu arabyuguruye, ibyawe byapfuye birazutse, uko Yesu yarwaye urupfunguruzo kandi Yesu ari mu ruhande rwawe. Amahoro y'Imana abane nawe rero, ukomeze kumva ko ari byo wuguruye. Haleluya. bya bindi wugaye nutinye kubyugurura, mwe byugawe byugurure, ubwire Yesu akugururire kandi bigiye gukunda. Yohana amaze kugira ubwoba yarahumurijwe ngo ntutinye, ni jewe narapfuye none narazutse kandi mpora ndi muzima ibihe byose. Yesu ni muzima, Yesu arashoboye. uwo wizeye arahari kandi ashoboye kugurura ibihe byugawe. Amahoro y'Imana abane nawe, ndakwifuriza ibihe byiza, komeza kugendera mu munezero no mu nsinzi y'uwazutse mu izina rya Yesu Kristo. Amina.